Yes, alright, nk'uko mubibona tukaba turi mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo kipe ya Rayon Sport irimo yitegura umukino ukomeye cyane ifitanye n'ikipe ya Kamonyi. Akaba ari umukino utoroshye rero, ni shampiyona y'abari n'abategarugori ikomeje, ngo umutoza Rwaka Claude rwose arimo agenda atoza inkumi ze kugira ngo zikomeje kugenda zitegura neza, dore ko iyi ari imwe mu makipe yatangiye yitwara neza cyane, yatangiye itsinda ibitego 8. Umukino wakurikiyeho na Forever iza kuba iyitsinda igitego 1-0. Ni umukino rero uzabera mu karere ka Kamonyi, rwose ntago ari kure, hariya ku kibuga abenshi murahazi cyitwa Mudidi. Rwose kwa Mudidi niho umukino uzabera, uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kamonyi. Mbibutsa ko umukino tuzawubagezaho live, wowe icyo ubusabwa ni kimwe no gukora subscribe, ubundi twajya tugenda twibana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ibintu byose ari uburyo. Ubona yuko rero izi nkumi z'ikipe ya Rayon Sport rwose ziri tayari kabisa, zivuga ziti tugomba kuba kwitwara neza mu buryo bwose bushoboka. Ubu rero twebwe turi live mu Nzove, ariko n'ubundi nk'uko nabibabwiye turahita dukomerezaho, turaza kubereka n'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport y'abagabo, kubera yuko nayo iri buze gukora imyitozo, ndetse baraza guhembwa n'umukinnyi rwose witwaye neza muri Rayon Sport. Rayon Sport y'abagabo rero nayo ikaba irimo umukino ukomeye cyane, igomba kuba ikinamo n'ikipe ya APR. Ni derby rwose hano mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi. Urumva yuko rero ibintu biba bitoroshye rwose. Ikipe ya Rayon Sport, abe mu bagabo abe no mu bagore, rwose ndabizi yuko muyikunda muri benshi, kubera ko iyi ni imwe mu makipe akundwa n'abatari bake muri kino gihugu, muri runo Rwanda. Iyo ugiye kuvuga amakipe utavuze Rayon Sport rwose waba wakishe cyane. Rayon Sport ibiri imbere cyane. Ubwo rero niyo mpamvu mubwira ni nyamuneka mujye mwibuka gukanda subscribe, ariko n'umuntu wafunguye video ajye yibuka gukanda like, kubera yuko buri iyo ukanze like ibintu byose bigenda neza cyane. Kandi ujye unibuka gukurikira video uyirangize, kubera yuko tugenda tubanyanyagirizamo amakuru menshi agiye atandukanye, ukagenda umenya byinshi biri mu ikipe yawe, ukagenda umenya rwose za ndani zose ibintu bimeze neza cyane. Ikipe ya Sport rero ubona yuko Rayon Sport Women, ubona yuko abakinnyi bayo rwose barahari bameze neza cyane, inkumi rwose zino ekipe. Ariko mbabwira ni nanone inkuru itari nziza ku ikipe ya Rayon Sport, ku ino ekipe ya Rayon Sport Women, nuko uwitwa Emerance rwose umwe mu bakinnyi ngenderwaho mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse wavuye mu hariya ku Kamonyi. Urumva nk'umukino uherutse niwe watsinze igitego, kubera ko byarangiye ari ibitego 2-0, ariko yari yatsinzemo n'igitego mu bitego byari byabashije kwinjira. Ni umwe mu bakinnyi rero ikipe ya Sport yagenderagaho hagati mu kibuga, ariko nawe ndimo ndabona mu myitozo nyuma y'uko rwose hagiye haza amakuru menshi agiye atandukanye, bivugwa yuko uyu mukinnyi Emerance atarimo yumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, kubera yuko n'umukinnyi yashakaga kwigira mu ikipe ya Police Football Club. Ubwo rero ndabona rwose adahari, ngo Sifa we murabona ko Sifa ameze neza cyane, rwose arimo agenda akora imyitozo. Ubwo ngubwo nyine agomba kuba asimbura uyu Emerance, kubera yuko we rwose naho hari, ngo umutoza Rwaka Claude nawe bari muri deka, kuko barimo baragenda bakina deka, bakina hagati yabo, ariko n'umutoza yagiyemo hagati mu kibuga, ndetse n'undi n'umwungiriza we, bose baba barimo mu kibuga kugira ngo bagende bakurikirana ibintu byose neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ubwo rero ikipe ya Sport rwose ikomeje imyitozo. Kavuga yuko rero Rayon Sport kugira ngo hazaboneke ekipe yayihagarika hano mu Rwanda bizagorana, kubera ko ni imwe mu makipe rwose twabashije kubona yuko yamaze gusiga izindi ekipe. Ni ekipe imaze gutwara ibikombe 2 byikurikiranya bya shampiyona, kandi mw'iyo myaka 2 yose nibwo ekipe yari izamutse. Ibyo rero nta kindi byerekana, ni ikintu nyine cyerekana yuko ekipe nyine ya Rayon Sport iri hejuru rwose y'izi ekipe yamaze kubizisiga. Ubwo rero mbaye ko ibintu biba bitoroshye, andi makipe afite akazi gakomeye cyane rwose. Ikipe nka APR Women Football Club, ikipe nka AS Kigali ubundi niyo yihariraga ibikombe, ariko baje kuba bayikura mu ikipe ya Sport, yaje kuba iyerimina, ahubwo noneho birangira ariyo nyine navuga ngo iyikabye cyangwa se iyigiye imbere mu kuba yatwara ibikombe bya shampiyona. Ubwo urumva yuko rero ni ikintu kiba kitoroshye ku ruhande rwa AS Kigali. APR nayo ni nshyashya, umwaka ushize nibwo yabashije kuba izamuka, ariko n'ubundi nayo ntacyo yakoze, kubera yuko nyine barerebaga ukaba
ukabona abakinnyi bayo n'abakinnyi bari hasi nta mukinnyi ukora itandukanire nubwo yageraga kuri Rayon Sport igakanira kubera ko nk'umukino ubanza waje kurangira ari igitego kimwe ku busa umukino wo kwishyura nabwo urangira ari 2-1 bikomeye cyane urumva rero ni ibintu biba bitoroshye korana ikipe ya APR ariko nyine nuko ari derby buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo derby aba ari derby ekipe imwe yaba yoroshye cyangwa ifite ibibazo iraza rwose ikagukanira yaba ifite abakinnyi bafite imvune byaba bimeze gute iraza ikagukanira kubera ko derby aba ari derby ni nayo mpamvu nyine ekipe ya APR Women Football Club yagiye ikanira Rayon Sport abantu bakikanga bakibaza ati se bigenze bite ko ari ekipe twabonaga iri hasi ari ikipe idatanga akazi abariyo bajyaga kuyigeraho bavuga bati twe turi hejuru twe turarenza ati turayitera 8 ariko ewana Rayon Sport ikabona igitego ewana ibintu bikomeye cyane byanze byananiranye abantu banibaza ngo Emeline rero nawe uyu mukobwa Emeline twavuga yuko ari we Rayon Sport irimo igenderaho ari umwe mu bakinnyi irimo igendera kubera ko barimo bagenda bayifasha byinshi bigiye bitandukanye. Aya nguko rero rwose mbabwira yuko ekipa ya Rayon Sport nyine irimo iritegura umukino ugomba kubikinamo n'ikipe ya Kamonyi Kamonyi nayo ni ekipa itoroshye twavuga yuko nyine noneho hariya ku Kamonyi ifite ikibuga kibi Rayon Sport izagira imana nyine kiriya kibuga cyabo kizabe hazabe hataguye imvura kuko ku Kamonyi ndahazi rwose niho nakuriye haba ikibuga kibi cyane none imvura yaguye kiragenda kikaba ibinogo kikagenda kikarekamo amazi ibintu bikaba bibi cyane ubwo rero reka dutegereze turebe wenda yuko ikibuga kizaba cyabaye neza bigatuma nyine umupira utembera nka ubundi nyine biba bigoye ariko nk'ubushize nabwo ikipe ya Sport yaje kuba itsinda bigoranye kubera yuko igitego 2 n'ubwaje yaje kubitsinda 2 byagiye mu minota ya nyuma ndetse nabwo bigoranye rwose bigoranye ubwo rero no gutegereza tukaza kureba uko hano bizagenda Rayon Sport rwose yabari n'abatugarugori ikeneye kwisubiza igikombe twavuga yuko yamaze gukaba no gukanga kubera yuko yerekanye yuko ari ekipe ikomeye ndetse no mu mikino nyafurika yari yageze finale ibyo nyine nibiba bikwereka yuko ari ekipe ikomeye yamaze gusiga izindi ekipe hano mu Rwanda ni ekipe ifite abakinnyi ngenderwaho mu ikipe y'igihugu kubera yuko nyine urebye abakinnyi bahamagarwa mu ikipe y'igihugu usanga abenshi ari ab'ikipe ya Sport aba bose baba barimo babagikundiro umuzamu wa Rayon Sport Angeline ukareba uyu mwatsaka wa Rayon Sport n'ubundi niwe uba yatakira Amavubi Emerance nawe yabagarimo nubwo Emerance mbona n'ikipe we afitanye ibibazo n'ikipe ya Rayon Sport kubera ko no mu myitozo y'uyu munsi nta urimo ubwo ariko urumva yuko rwose ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi benshi n'ikipe y'igihugu nyine bikwereka yuko nyine hano mu Rwanda niyo ibiri hejuru y'izindi ekipe zarizo zose hano mu Rwanda rwose kuko usanga hari n'izitsinda 14 12 13 uri nk'umukino ubanza yari yatsinze ibitego 8 mbere yuko champion itangira mukino wa gicuti yari yatsinze nk'ibitego 14 urumva nyine ni ekipe imaze gukaba ndetse ni na ekipe itwara n'ibikombe by'amahoro ubwo urumva yuko rero ari ekipe iri ku rwego rwo hejuru hano mu Rwanda rwose imaze kuba isiga izindi